The warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenanaki, I say, the warrior prophet. What's in the 12 say what crap? What's in the what I know, what I know, quay. Already I was saying that, man, when I'm for no, Obama was in so much son of a way. Above one in a catch, no, what is also concrone, what is also concrone, say, dear, what is also concrone, any other way. A dear crown, I want to share, and the number what over here. Prophet Gideon for yes, I don't know, the warrior prophet, so go crash and him, to me, not send him, or the edge of my one in my, it's about Modiana chipping in way. No more, then I resign, then I went to, then I drew my part, then I worry, now come to a mother, and if I can say I draw, that's when I draw to me, Benetin, I mean to me, oh, man, it's a conquer, would you be the one I want you to it's Yakika way, mon come on, Nuntum, Momma was say, that's also conquer. Prophet Gideon for years, you do now family what Jumuja time you to go, aka or software pay you may be him, and then they order to be me, Imobibia Aquaba about Warrior Prophet TV. Or the Magma insure Bibia, number for penny into two Obibia, animal in sea, and then bring, and then you made a soon some. Warrior Prophet, no soon some, and then you know my bedroom como a walk. Soon some. Eke sunsum kurade ni sunsum ene ya di nkomo kakra ba wotem den na mi kokumase no na ye di nkomo afa ya hofa emma ade a wo ya obetimi afre sunsum abedi wachi ade a wo ya obetimi afre di mu bia abedi wachi ade a wo ya obetimi afre ba yetumi abedi wachi omo nyina omo ya honhom enti no ye wo eniema bi a wo ya obetimi afre sa niema na ba ye dai abedi wachi
ente ne ye baba besua de kese pa ye besua sunsum nsem subscribe on the share page no na wunua so emra mehwe bi Mami ama Esther Yehowa enshiro bibia ene abrochefo yese na Mother's Day ene mi mo bibia happy Mother's Day Erade enshram no tutu onamo ensiye mami owo mi Yehowa enshiro papa Erade tutu onamo ensiye wo baso no ahye video mami adisi ahwo te sen mechia woni ukunu Mr. Kwabena ano achia na mami Erade nka ho Lydia Manu Bismarck Yehowa enshira no tutu anamo ensiye Erade emfa adomu mfira adomu princess ho te sen Erade nka ho oma wo mfa mfira adomu kwadom bafo pani metato no kodom the great one oni wachi oni wanim mesi anadwimi yimpa yese msi uye na ensi ukra ye wate usuo ka de opa wo seye afi 2022 yin woni paboni for babo sam sukusare na manya beda no hoje wo beso betware wa na mu de obi nton sam fanhire no busuofo wo sura preda nkrante de akire emubu yatamfo nyina enhwe efomu eware enka ho obaso ano do comment aba no wa share page no ene de yesunsum sem ye bedi nkomo Queen Lydia ho te sen Erade ka ho papa Erade tutu bibia na mosi ene ye ba bedi nkomo e bedi nkomo pa ye bebo wo de sunsum sem dan na me ka kira wo se hwe yensa we no yemfa kawa nyeden ehye yensa we ena wo yoba a wonwa yem berima enwale wo ni berima nye wo ho ade a enkoto kawa mfanhye wo nsa we ensa wale ade wale wonya bida se ye warewa ema bebere wo hono ma omunni aware obi ma me ware wo no akoto kawa wo se me de bo life the moment ya wo de kawa ne be hye no ema tumi bi ba be ye den ebedi wachi tumi ba be ye den ebedi wachi the moment ya wo de kawa be hye wo yo ba wo de kawa hye wo nsa we ya wo frɛ a lesbian to me wo ye be ma wo de koto kawa hye wo nsa ketekete we ya wo frɛ gay spirit wo frɛ crown marine so mra medi wachi obi bia crown marine edi nachi no o hye kawa wo ne nsa we ene mitimi identify no ehunu se we de marine spirit ayede aware awo yo ba no nware ya enkoto kawa mfanhye be man to kawa no de ama oba wo de aware oba etu yo ba ye nware wo na wakoto kawa hye wonsam we inspect se hwan na eme na me ware wan kasa wa ware wo ti dua na dua de ne ma be wure awase ene ye dikan awura ya ho famam ene ma ye dikan ye ho antimi di ko twetwe hawo ani musuo ne kwana na ye den ebre ye ho so etoda bia ye yankasa ne ye ho etoda bia ye yankasa ne ye den ye ho no bia na ye etoda bia wankasa ene wo ye ho ene ma bia wo de ba bekeka ho awabra bone ho no ene ebe ye den ebe mana ko aye den esia oba so a share video no oba so a share video no oba so a no share video no na wonwie bi enya bia ye den ahwe oba so a share committee for me hunu mo oba so a just share the video, invite someone na WhatsApp group no na dia tututum share ma watamfo nyina share ma wom no mra meti o masum nsam share video ni ma wom share ma watamfo no abayifo ni nyina share ma wom frefre ma ma watafo ni nyina so mo mra meti ne frefre asofofo ni nyina so warrior prophet yaba okodom kase no odudu obiribe no yaba enne nwumre de yeba besua sunsum munsem pa enne nwumre simedi wura sunsum so ye chema bayifuo ni nyina bayifuo no chema wo mu nyina ne wo mu de asugom ye wura sunsum a chene ye anwia turukwan kakara ntim abere enne ye anwia wo china me promise ye beto aso me se ne ye ntimi anwia wo china ye be ye den ye beto aso enti no bibia na wo ye nwale wa enkoto kawa emfa nyeden enhye wonsam ye obapa Kristi Boatin ohotesen Erade ntutu anamo ensi ye bradan Yehowa enhira na Erade ntutu anamo ensi ye pon ebe kasa wate
Yanwale wa enkoto kawa mfa won hye wonsa wo ba bi wo hono mo a eya ma bebrede ntia munya ware ya da bia motia so de mo ye sira kata kata sira koto mama le amudidi dia manfo kunu achi no eye kawa amokoto to hye monsa enti the moment wo ba wakoto kawa hye wonsa because no ofo is so what tete me so tete abayifo na bewura phone so the moment ya wo your ba wakoto kawashe wonsa se wo de bo life no be ma be de aware because no e bia wonsen me wo foi wonse ma ware enti kawane ye den wo hye mensa enno ni be ma woni pobi e ba me ho a obe wo se papa idie o ye mister waware o hye kawa na wakoto kawa poti sipetia ye di kosie fu na de ahye wonsa kotin. The moment I decided I shall want son or be bow one. Wow, a raining and near my baby, and you probably ain't mean your dang. One tear see it. So I didn't mean your warrior. There be a fine general so because young Wale, be my ben, I be on one day, Okoton Kapu and Kawa. Petia o baby one nsa petia asantifo di si funu eno no ode ahye nsa si bebiri e be ye de we invite ya honhom abawakwan we invite ya honhom abawakwan we invite ya honhom ama o maba be ware me so we invite ya honhom ama maba be den o maba be ware o we invite o so o mmra me wale enchina brabona ye bono etwase umma wani ye den eda ho na wotutu niam ahonhom ne de wo ho aye de me kabia osofu bi oba be dada wo se bibia ni wiase be ye kura ni wiase bibia ni wiase wo boa ebia wo kabayifo ne ho bi wosofu bi oba be dada wo se be ye bia ni wiase ne edura na adwo woni abayifo ne ye meeti woni abayifo ne chinam woni na chi abayifo ne nam no okito mo so ye no ene ode achi abayifo ne nam no e ma wosofu bi ana adawo e ma okonfo bi ana adawo se bibi ni baabi an kontine boso mo so mesi bibi ni wa an ka wotini boso ne so ye den wosofu bi be ka cho hwe ni wiase bi ati bibi ni wiase an kampa bo bebrebe ne sirakata surokoto mama jire kata sa jire kata mo de ye den bibi wo baabi wati bibi ni baabi an ka ye dan ka ye nto ye pon ento baabi ono mo a ye nwale wo no na de wo de kawa ye den akohye wonsa na be ma de be hye won anumre se wutie me na wo hye kawa ne ye nwale wa me pa cho kawa na ye den yitu ho anumre se wutie me na wo hye kawa na be ma nwale wa kawa na ye den yitu ho na wo chine bi no yesi empentem ne aduru kaka wotirim ansa de wa ye den wo de aduru ye twetwe ahonhom bebere ama ahonhom no ye den esore etia yen ebedi yachi edi yenya na sa abochi fo entoma na mototo gumasene obe hu no anya spiritual marriage obe hu na tumi bi abewale obe hu ani di mu bi abewale obe hu ani mo tie tumi bi abewale obe hu ani boso tumi bi abewale ontel hu ase no akoto abochifo yi anka ntoma de ntoma ye kotole store na de ahye wuro bag mu ntoma nya de a obi hunu because oba ntoma eda na asene aje woni ne koda na wahunu ne ntoma ntoma eya de bia eye secret ade but ne de ntoma ye gu abochi nsa so ene wo ton no so akotobi na de ato asene aya tore bi ampa bo bebrebe a wo ba enko no ene me kire wase so ti ase ene me kire sunsun ene me do wure sunsun wankasa me ba ma bebi ho te sei bebi one ene America for say na Mother's Day everade enhyiram anadwi me wo fufuo me de send obia e wo WhatsApp tanadwi de obia no munya ready everade tuto bibia na mo nye de ensi enti kawa de eni wo kwan se obe ma nware wa wo de kawa ye den ehye wonsa
ena yensa we no power and authority yensa tenten no power and authority enti wonu so bia shekawa won nsa we na akwaje powers we ensa we ye from powers on certainty ye from powers on certainty ye from powers okay UK for ye Mother's Day wo mo honom okay ene UK for ene me wo fufu abrem wachi ene me wo fufu ni na ntwina mo papa bi na me dey post me dey be send them mo pen ntem so mo ye be fa DHL na bantem ene ana Africa for me ma UK for nyina happy Mother's Day e wrade nhyiram ontutu manam onye dey nsiye no mfom mfira adum nko adum enti yensa we no power enti unso obi shekawa won nsa we akwaji tu unso obi shekawa won nsa tenten we ya power and authority ye mame ya ami dwele erade nka ho me erade tutu anamo nsiye mame ana frempon ho te sen erade tutu anamo nsiye enti ne power and authority enkwotore ni ewa abochi ho abochi fo ebeka se na yegu omaduma yes because abochi no odi ahwenye ni chinhwe eya da bia meka bibi wo ba bi o obi wa nani kronpo be fo kire de ahwe wo no e kan sem bibiri obi wo ho no a nani a wo be fo kire na odi ahwe wo no e kan sem bibiri obi wo kitatumi na odi awura ahwenye enim na wakoto na wodi ahwene na to asene obe se wa start igbo dwaman first na wo madwaman afi no wa start igbo dwaman obi wono mo a abochi twam a na odi ahwene na yeden ato na asene difa mo baby say what if say ukuna wu na kawa ne gusu shawe no so ya ukuna wu a eni wo se kawa ne hyew di kawa ne firi wonsa ya pam na woni ne wo wawu no woni na pam ne mu atete bible say owuo ne betete awade mu owuo ne adwaman ene tete awade mu enti se ukuna wu na kawa ne hye wonsa di pa ache kawa ne firi wonsa because no woni ne do no tinton tan eno ntina wo kunu wu a wo ye ne kuna ne kire se apam bia woni ne wo no motiti ti wo bibia wo ye kunani misraw ukunu ewu akawa ne yituo eno bi wa ne kuna ewu ne yese onyi kawa ne ntufu ndakani sa difo eno so eno ne nye so dia ti of be man mfanko on fanko ye den obu ani kuna ewu no no wa yikawa ne atufu ndakani wo de papa ko ye den yese ewufuo ne ate asefo ni twaka bia nye wo kwa so kuna ewu wo yi o kawa ne to fundakani mande ko yituo wawu on demand oni wobio fato eni okwan se wo ye okrati atefo okawa kodi asamando na woduri asamando no kase brane ye nwale ye be ni den no de nsamanto e ba be ye den e sa betwa eno ma na mudi chen obu a won fa hwene ye nto na sene o no de chen na mi hu ye ka okrama na ye to ni chen no de chen aye den ato na sene Odi for pacho madam Adiza say na emema ne so o ma ware na so so o mo hye o mo kawa ne so e enye wa ware ne so hye o kawa because when say me ma ware yo baby ameko bi akawa ne ya dan ehye wo ye be ma na wo wa ware kawa ne ye asenso de a obi be hunu say yes onipa yi wa ware enti kawa ne ye de ye asenso de ma wo say oyo obe ma warefo ana oyo oba de en e warefo kawa no ya hyensude enji so wo ware na wo nhye wo kawa ha di mu obetimi abawura wa wade mu obetimi no atwempra so tsache ohunu wa hyensude bi anhye wo nsa asensude bi anhye wo nsa hwini ho no hwini nsa eto wale ye wo ya single ai so yeah free oh yeah 19 girl need me so wale sing on the bro for dinner 19 girl enti no won wale sir so yes yen enti wa ba be wale
enti no we ne kire we ni di adanse uko bedwemu a we ni di adanse se a oni pen waware no onye nothing girl to to be ma bia na wo wura ne kawa no oye de nothing girl my baby American English ne make na English to be ma bia wo cha wura ne kawa no oye nothing girl eno no woduru baby a wotini ekofa mpena so the ase eno be ma bi so o de ne kawa she ni kotoku brada ne sere to the ase o be ma bia wawade a wonyi hye wo kawa bia no ye from nothing girl Mr. Nothing girl so the ase ni cha so wo kra mpo no won fa hwe to ye nothing girl nothing so the ase obema bia waware ne hye wo kawa eno na edi adanse ese waware e woni pani so eni pani so na kire aya hyanso de ma wo se wa ye den waware ene ma na mudi chen tutu o nan no ma mi onye okomfo watin oye okomfo ba akomfo ne di chen tutu o nan eno na emma wo mo danso se a we eye komfo so the asem eno ne mo danso ese we eye okomfo so the asem eno ne mo danso so woni pasmasin oye komfo enti wonye okomfo no akofa chen e de ato nan ana akofa kawade ato nan na wo pa kire sen okomfo ne di chen eto ne nan enu ne ye woni ni suman no ana woni ne bosom no se bosom tumi ware wa o ma di chen eto ne nan o mo ne ho no mo de ware o mo so asenso de no yes se de nipa ware a o de kawa ehye ne nsa no saa ne bosom tumi ana ensuo tumi ana ma me wata ware wa o de ade to nan eno na senso de se a onipa ekwen ensuo tumi aware onipa a wo kwen obosom tumi aye aware no onipa a wo kwen oyo konfo entie Mr. Nothing girl ene Madam Nothing girl wonyo konfo yi no akoto chedi ato nan na wo pa kire sen wo frefre bosom tumi se wo mra ne wo meda wo frefre akomutumi se wo mra wo nchen because wo pen sa wo bi wo hono ma o se madam free dia madam for have car see or the chain ato ne nan ma me fa bi so nkoto me nan e bia ne onipa na odi ato ne nan no wo you related to ma me wata yes enu nti no odi ato ne nan no na uni baw I don't to make it. Wouldn't you bow? Now, what does the chain I had then? I got to 1 9. Now, free fear to me. A fear be ye. As woman may a day, or mamma may do it. And Jania be honum. Na ye, ya. It just ye may need that wa papa. So, yes, or conform. Ene wo ba won se ohun ukọ enkanfo ni omo so ma mo ata no ye elegegege oye sonfon wo be hu se omo do mo na ye den esisi form na chen ye den eda wo mo nan ana ka wade da wo mo nan eno ne kire se wo no wo ye okonfo enti wo a wonye okonfo na wo tese odi che yakoto na o pa kire se o ye hwan akonfo nyina akohia de beye mi adi identify wo mo ne se ahwene da wo mo nsa ahwene da wo mo nan o matwa mpese sidie bubu mtirim wo so onye okonfo ya watwa mpese sidie bubu tirim o pa kire se ene me pisawo fa wo comment ye den ebra money me ba money ho te sen odoman kuma inshira enti wonye okonfuin a wo so di chen ato nan e ma ne bi di kawa hye wo mo nan so an e ma ne bi di kawa ye den hye wo mo nan so an
eniema bi wo hono mo a wo bi wo no mama wata no tene ba bi o wo bi abayi no tene ba bi o wa no wakofre no si omra won nchen omra me buruskoto so tiate wa kasa wakofre say omra me yedai omra me buruskoto enti niema ni bi wo hono mo a etwase wo ma wani yeden etwase wo ma wani da ho aya da bia meka bibi wo baabi bibi ni baabi ahwe ma me ohunu bibi da wo wonka wo da eno ti no hu no wa wo se ye sonson na se wo waka wo da ni wo hunu bibi pa da ma me unyina mpontin kase bibi ni wiase hwe unyina mpontin kase bayiye bi ade wo bayiye nya wo da bayiye ni ufie so dia se bayiye nto yale nto wo so da bayiye ense wa bra boda ma fie woni ye mema nyina anya akwawe nsafo da to be kase bayiye ni ho amen wunya adwuma ma abefie bayiye machine da to be kase bayiye nya den eni ho so dia se na waye adwuma ma fie bayiye abehye ne penya ato yale ato hyewa obegie de CBS bibi wo baabi wate bibi ni baabi a enka yeda anka benumi eno pono enka nya de ye betum so dia se won say the moment yam ye de kawa be hyew na be woro kawa na to hono no ekwan beda wa ware ye ho sunsumun ekwan beda enti obi a wonye no wutimi bowura wale ni no odi ohaw eni amane ye den eba so di fa wale go bebrebe ne ntoko esisi wa wale esi nyina bebre na afri sa de ya engina sa de ne so bebre wale akawa no ma yi ato wo ma yi ato sa wo yi she de kotokuru wo pon adwuma nat Mr. Natingle for wo mo yi she mo kotokuru enti wo kodwuma mo yi she mo kotokuru wo mo ba na hye tinyame ani ne hu afuofia ne kawa na ayera wa wale ayera so dia se enti se wo ye kawa foforo osofo a wo hira wa ware yeso no wo besa de akoma no wasa bom paye because this is the union yeden e hyewo yes odifo se obi na obi aware na kawa ne yira eni hu kwa so kokoto bi was talk akasa de shabak e was so de kwama odifo no to me be ne touch because osofo no bom paye gu so enti na ese wutumi yeden da ade na chi na din hira yeden aba ye mama ya hote sen erade nka o mitu kwan kakra no ntiri wa nteme nka na afediam ya ba enti obeteme nka why so dia se enti no kawana omuyi to no mo no eno ne di awari jaye bebrebe ni awari guo bebrebe ni yeden eba so dia se enti no saa niema ne de ewo ho udi agoro bedu enti me pa che wo onye okomfuo ya udi che ya to nan wo pa chere sen ye wa honhom a omu wo nsuo tu be hunu no aya da bia meka wa nso obi beka se o ene papa mumu sunsum so de atofo no e bia mo de mo nan sisi from yes ye de nan sisi from ye du hia dan ni mo ye de nan sisi from because nyame ka kire Moses me pa cho mama me quotation no nyame ka kire Moses say onyi ni na asempa bo na asase ogina so no eya asase konkono wasa ka kire bi o Joshua si Joshua nyini na asempa bo na ba bi ogina no eya asase konkono sa woti ase enti yen sunsun sore ya asofo ye ne mozremi fo ye pe ye ko hia dan ni ma ye woro ye mpaboa ye firi hia dan ni mu a ne ya hyehye ye mpaboa but the moment ya ube bow down ama mama wata obi okobo mama wata no onhye mpaboa yes because mama wata ne nine uni nine ne nine ya fish so dia say ne nine ya fish enti no obehye wo say men hye mpaboa eyo hye so ba ye tutum so dia sofo no say ye wo hia dan ni mo ye wo ye jefie obi mfa
ne nemu mpaboa you matter how sika wanya untimi mfa wo nemu mpaboa nko papa de wonta udu wa wodi obuo ene anidie ebema no wodi obuo ne anidie yadan ebema wo papa no enti se ye kohyia dan ni mu a se de muziremifo ye no no meba junior won te sen ye kohyia dan ni mu a se de muziremifo ye no no saa so ne yesoso ne ye dan ye wuro ye nemu mpaboa na saase na ye gina so no ya saase ya eye asase de kronkron Exodus 3 verse 4 osina awurade hu say Mose amane rehwa no onyankopɔ firi nkyekye nim frɛ ne sɛ Mose na wasiminie ɛna wasintwipini ha yiwu na asimpaboa na de ugina wa ya asase konkono na wakasa mini wa agya nyankopɔn no Abraham nyankopɔn Isaac nyankopɔn ɛne Jacob nyankopɔn no ana Mose kata nani efisɛ na wosuro so wɔbɛhwɛ onyankopɔn na wɔyɛ dɛn osuro so wɔbɛhwɛ onyankopɔn aya da bia me kase nyansa mfiti ase eni nyamesuro amen suro nyame wate enkase osofo bi se nyame bi eni wo osofo bi se Yesu kura wa mpananti mi nsuro no fa ne ka kire wo suro nyame Moses kura mpo no ene odifo be na obenya na otise Moses unya bi da so tiate ni na dross ne on de woro nya dia benya bi Moses kura mpo no usuro ye enti no wantimi anhwe wo nyame enti no ye kohyia dan ni mu a ye wuro ye na ase de yen empaboa so ti ase ye kohyia dan ni mu a ye wuro ye na ase empaboa Sounds like Joshua chapter 5 verse 15 na wasi na awurade dom safo hene ne ka kire Joshua say wasi awurade dom minisent Yehowa enhyira so ajoin ne ye wasi na awurade dom so safo hene ne ka kire Joshua say Joshua you na simpaboa free unan wasi you na simpaboa ye den free unan na de ugina ye asase konkono wasi ba bia ugina na ye den asase konkono enti na etwase ye kwasore kra ye rolo ye na mu mpaboa etwase ye kwasore ya ye wuro ye na mu mpaboa ye wiya ya kwhye because ko ye kronkron bia ba bia ye kronkron bia e bia na mpaboa koti akoko bin ade akwasore de mpaboa na koti obi agya nan no de akwasore de enti etwase ye kwasore de ma ye wuro ye na mu mpaboa ya da bia meka kristofo de ntia ye bebre beni gina ye munyame ni nyame umuni so no so mu so dia ze umunyame a wono to so ya nyadai wono so mu so dia ze umunyame a wono no wo mu da ade wo bu no so dia ze aya da bia meka entina ho ema wo bayifuo ma meku aya da bia meka se twa memete wono munyi wo bi ha wa kina nyanim no so ha bi edwana pompa yegu wo so what the war no dia woni bi sa ne ye kono entra wo ma bayifuo mesee wo entra wo obi mfa nkoduro so nkokum entra wo obi ngu wani mu ase wo bi de war no dia woni yam enu ano that's my policy wo bi tan watan ni bi wo bi do wa no wadoni bi so ti ase wo bi do wa ne wadoni bi wo bi tan wo so no watan ni bi dia hyenya medi animonyam entra wo mo bi nse wo ma me pem ko wanim ka ko de do na niama bedame to di ase o ka kire Joshua say woni ni na mu mpaboa na saase a wogina so no eya asase a eya asase konkon odoma nkpo de niama bebere adom yen wotin ni mudi a no na dan ne maame ne ka kire evangelist na ka kire wotin lack of knowledge my people pass that's the maame evangelist no ka kire wotin lack of knowledge my people pass mo ba palace so ti ase mo be palace miss wo bi tan watan ni bi wo bi do wado ni bi entra wo mo bi fa nkoduro so nkokum wia wasakra wado koduro ko wia wasakra na dwen entra wo ma bayifuo bi ankum ni wo ku wi oba kwosere bone fa che na me de be che no yes na ye adwen kese ye game ene ni be ye mese adwen kese ye game ene ni be ye
adwen eno me ka adwen kesi game wo be din samone do ne time anyame betua ne kan no apega ne nsa praise the Lord my yebon you e ba fa mbone chen nyame wo de ne bone so be chen entina wo ma wo be ifo bi nkumaten wo de wo no de awo no aya de bia meka misa wo ba me fa ho nchew ka to pray what you cross the track mu a you lie bad me shi wanadwo ha me say me bom pa ye wo da wo mpa so wonti me nam da Ninkatampo. I will tell you now, you lie bad, wouldn't be. Problems upon problems. A bemper was a twin child. Mommy, do not be sorry. Yes, but what time power from? Sitting them to me, Yamiantum, never face one. I had them Yamaka, who crock on obey doing someone. Bay ye to me, who crock corner, will be doing someone. Bay ye to me, I had a be a maker, bay your bay for your baby, Jinan, or to be about so. And money your baby, Jinan, and money one tunnel. Miss War bay for when your baby, Jinan, and what too near my bouse. When you Jinan, when you're landing. And what Tony and my mouse, and money never been dinner, and money any peace of mind. Would the Fahano dear shadow, would the fat messy of that canoe will be too a jump. If you wouldn't do a clear when I was set there when I will be too a cup. How morning now watching? Sorry. And yet, our so sorry and near my bed, damn it. And yet, our sorry. What fluff your money see? Dimaya, no diama we say Dimaya, woman who will be steady. Woman who are nested, won't go do one bay for camp. Nest of a woman so about big jamming. Mom, tell woman name. If I could be said, candle ben, I'll bet me I used to at the eye back to sender. Red candle and black candle. Red candle and a black candle back to sender. I dear no master channel. Wo howning a mania no master channel. Bonadania yaday, a coamoso. Bonadania coamoso. So much of my bins. And ye jaw mokora. What do you for? Raquel boss was say. Obi edi beye amane maame abodam since 2020 sir entini den no wonye wa amane maame ne beye obaifu obi amane maame abodam because no abaifu mo boni padam o abaifu wo mo boni padam we no esese uba no ba be humi ni ya chechire dam bon ni ya package ni di bi kan ni ya de so ni pa kon I don't know, can I say, if you do me, I do you. What makes it way? What are coming out? Let's just make account. Why am I coming to something to me, baby? No. What's on once a Mrs. Made me see what's me, baby? But you back tracking the woody, you lie back. Yay! Can you back us bash? Once I didn't cry for shit on the tin. Memo wash. Yes, I should be. And yet, Jaw by Funko. And yet, Jaw will be found for Joshua Cosell. And yet, Jaw will be got to pay. The man who will cool about Copango Bambo. Sorry, one so. Bumbo almost from. There's in the name Guas in Bunyamas. And yet, Jaw will know Jaw. I bet you fully be a fucking woman, Paddy Papa. When your baby Gina, what a sale, and the money your baby Gina. A man of 1 ton, Mr. Manon, day, and Tono. No what tonner, or the Quetia, no what on the bay in the Quetia, no what on the Boston about Quetia, no what tonner or the Duna or Cotuno. What do I want to be a couture? Won't you a baby, a man of Drew? Watching, won't you on the number woman, sir? One in our fra, one in my bed, one in our Benin, that mamma son. What friend I'm back to the send no Tromuniansa, Moon see Makoya, Tromuniansa, Moon see just be boo baby. And Mamma want to woman, and Mamma grand on the Soviets. One nobody for a challenge, and you 2 things, either lose or win. May I make catch it. A
Ayanyama mienu, two things, either win or lose. Mom lose. Before Kuya be said, or so that I know about 2 years I have free. Ni school a okum. Afa so no, na school for ni bi ewo gata kesiem. Ya ata so wo hwe akola na yiye. Na ebia na bibi be school mu ama ne ba na film. Oh, okay. Yes, eno na ya yi kira no. Asia no. Enti akuya ata so sori. Ebia na bibi adikesie bi ba besi. Ama wo ba na film wo school mu ho no. Enti sori. Aya na bia meka obi no no kwaso do da ye di akoro because da ye so eyade bia nyame ne ye kasafa da yesum ade bi ebesi wo be ye hu oda yesum wo nye ya be hu oda yesum wo be ya da be hu oda yesum sanda yeso ye den etie nti ne me pa achew emfa wo da yeso nye den eni agoro so de de se wo hye no wa hye no enye ja wo mi bi tu e wo be ka me me to be ka ho ta me tie wo be ka me wo Beto mi jeja me ho a enka nkwase afu ho de me aye hana mama omo se mi jeja me ho a enka o ma gumanyu masededa hwe sorry from on the left and right ade ya wo de no bi beje so obi be ta do ukunu wa beta do ukunu woni mu bra wo ne ukunu bra ye woni mu bua wa bua papa no woni mu bua wa bua no wo do de dakro beje so next time bi mu won ko tare obi akuru wo tare obi kuru na ko pe fundaka so de be ya wu abe said de be ya wu because ya de na wo ye ne yo wu adwuma na ko pe fundaka si ho wo ya ma wo so a na ye de wasi because wo wu adwuma na wo ye de wo ye no shebom mo woni wo bra woni ne bra ye enye ja wo mate menye ja wo don joke enjoku yokukura ampo before Mr. Fa or say black and red candle now see a timid go back to sender no be say how me back to sender no e 4 means judgment ti wo bibia wo judge wo no hey there was someone ma won tawo no there was so obegu anim ase no there was so wo hye wo hawa badwuma mu hodom no there was so de da bia we fa wo nsegut yesu no ma be mo nunu sudu ate hey aya bobone ma dan ye ko wo mo so mani mbumbo wo mo me se ma nya den mbumbo wo mo mani mbumbo wo mo obi akoje aduo do ko konfo so odo akoma konfo so konfo den sew obi ga tro obi akoma nsuo tumi si nsuo tumi no enje no anse wo ne wo ma hey ma yesu moja nke nanim no osura pa da twi fa no so yesu moja nke nanim a no osura pa da aye den etwi ya fa no so na niye matimi adane ma mi me sei kama kuma to ye mate de wa beji ukunu won nkase ne fen abrewa kata oton yes factory nyansa so the as here factory nyansa obo ade wo de niam bebre adom ye se wo se ya bia won se nyam ye blood na da yemu no sentimi empompi ya ene me kire obi a wo high blood pressure ne me kire atoa ya yedi ene asante jeni no one ni wura na sa atoa ni wura no okay atoa wura no ene asante jeni no one wo high blood pressure me pa cha onom no blood ni ntimi mpompi ya me pa cha atoa haban ene asante jeni no ane kukuo sa wudnu adro kukuo mu a the moment ya sibaye bi na eyawo ana bosum bi na eyawo didi wo kukuo bosum didi wo kukuo baye didi wo kukuo baye owura sunsun ko ba bosum ni tie kukuo okay owura sunsun ma bosum ni tie den eyi kukuo encho bibi owo blood pressure awa ya entimi nkono ato haban ene asante jeni wadoma kpa wode niam bebrado aya da bia me cha follow warrior prophet tv ha na obeti nsem wona frede ko ha yesunsun nsem ha mo ni na ho wo nyame wo ye nyame serebo a
wan serenya dan enchire ya tamfo ha wo ya mani ampama onim ne mani ba se yi adom wandi na basama Moses yi adom kese hwe mi so bi de wo fa wo no wo bi chiriwa o susu chiri ni bi sa wo bi tawa ta ni bi se nyame di anim wo nyame se ameto wo do me amedo wo ta so ameta wo ta me ametisa kogu gata me fa wo nya hwe ami ewu wo ta me ne wo wu sa so dia se sa aya da bia me kamre maame ene me chiro protection eduro kese pa pusa na either physical or spiritual either me weti wa no yi wo de ba wo apetampe wo anu tene ya me nam abodi guy bi ani machi me nam abodi guy bi ani machi wo de ya wadwen se bia wo tetame agbometuo wo bi be firi wo chi ni tuo na wasa wutiri sa eno na ya cheni protection papa ya ka protection protection ni usa de so uko bi wo ekoji protection me pa cho study hwanye ma mienu se onipa na oni body guide oni tuo ehye ne ho ono nko a wotimi pie kwa bonte kutimi kotade esa ba fie eno na kira se onipa na wo protection onipa na wa ho bambo kese enye obi a etuo di nachi body guide di nachi ensi kan kita ne tete wan kasa no protection na adura me beche no uni bi wo bi apply ma wansa wo bi a apply e ma ho ansa apetampe osu aborobo wotim dia yedai wotim yes enti ye ka protection ne sem ayada bia mekehwe obi beka malam beka se be protection o konfo beka se be protection wo ko konfo ne hodo no ya search ya de scanning machine afofa ohwe aho nyina se bibia anya den eni wo ho bisa wo say woni pana me kwaje protection wode ho no ni kwati mi nante free ana ni kwati mi nante free ana ton ana wa nante obi di nachi yes body guide di nachi etu o sese ne ho yes enti wo no protection no e de we bi no wo e kwaje Goliath protection me pacho Goliath protection ana si David protection me pacho okoji protection either Goliath protection and na David protection David okokum Goliath na hwe nkita no on shedade atade on shedade che on she ninja fu atade me so on shedade atade na wakachire Goliath sem hey wodi tuo de China eba be so na me de asafo urade yes Lord me di wadoman command set wadoman command na me nufu ntabra ba mansa nyina numa no esire bu sie njata awa wo so ne ho ne mala matudu ayira no wono na me de ne yadan eba oso enti so ukọ baby na akọji protection woni pa na wo ma protection me pa cha study ni ye bisa ho se ni be ya me kọji bambo woni hwe me ko body guy fo na epie ya min body guy fo ko ya da epie ya me meet me so ni pa na nkasa ono ote woni mo no bambo ya fe ne bambo no woni bi baby and on your fanny Goliath protection and on your nadia a young kankara and on the ashen Goliath no one issue you name that dear kankara or the ashen ye ka protection hey Job say ebe ka me honam ansana ko kamisunsun wo hu no bia untimi ntene to form da adan wo dware nkrampa woni mun kramba en kramba ififiri wo famu ififiri wo soro na en kramba esi ekutu so na akuma ekutu no en kramba esi paya so na ahye paya na se ye ka protection en kramba ni protection hey wo sisa ya wo sikai power ye kan kramba aduaba bia kramba besi so no en kramba na hye aduaba and you say oposan krampa no e wo nsuo no oposan me pa choma metame e spiritual colon oposan krampa na wa petame e spiritual colon yi bi e colon on se tame e woni ne yadan edemu no an se tame e woni ne demu titame e woni mu nsuo ne yakwe
ene ye dia ye taame e wo spiritual colon we ye abrochirefo na montimi enya taame e wo fresh one mono ade we na mo be use ntino wa wie no na wo de asra to posan krampa na ye green na no wo hwie taame e wo spiritual colon agum amen ye wo so wa benye kunkum nipa akunkum nipa Mr. Kera so the atie yo boy you so the atie enso be ya bo den kokotako dware neko na wo se de wa ben no de wa ben pa no wo mra me ku ni ahwade de wo so yo be yifu a wo no kunkum nipa no wo mra no wo mra me ku ni ahwade de wo so de ko maboso no wo fa wo ko maboso no ni ahwade de wo so wo be ju ku no wo be ju ku ni ahwade enti taami ewu aja ye fare chen enkrampa no wo bi dware enkrampa ma me ni bufo wontimi mfa na chi nka fom da wo ya wo bebo spiritual and physical ne ho hey to the taami ewu dware oba ene enkrampa ye na kwa no ya akwala bone kakra ka won dia ene what ya ne kora anya dan yes enkoho wo se ho na me free ben ose nkoho wase ho na me yeden me firi yeden eba no so dia se enti no enkrampa die oboa enkrampa eno ne yedi sunsun protection jobu se ebe kame honam ansa na kokami sunsun na enkrampa no e ma wo pin ene ma wo ye shit hey oboa wodi sia ebetwa wodi sia be why not to go and enkrampa na akoko kosu akoko no ne shell no won za akoko hwane a akoko ehwane a won se ne shells no kosu ya ne shells no wonya ne enkrampa obi ntimi nyi wuku no da woni obi ma wo pema obi ma bi wo pema ye from akodima man Mr. Nightingale for sa ni tweedin Nightingale ni tweedin di akodima eno no wunya akoko shell na ene nkrampa na ma mie wo betine fie afebo amaw wo betine fie afebo amaw enya dia wo kọ ba bia enya dia wo kọ ba bia Mr. Mustafa we win one plot Mr. Mustafa we win one plot nyame yadema o kira beje ondancha no why o kira beje ondancha no so yete mame yas Mr. Nightingale here uko wale obi a oye 19 a wo ma ho to da wo de mass no okoti gono no de bro no okoti syphilis no de bro me nti no nya ai afane sen akoko shells na wonya enkrampa na me say 19 no obey nothing to the house bia no sifie to the obey nothing to the house obe wonu si yes bibi hedai ewo baby unti nkrampa de he ade bia nkrampa besi so no hye no enkrampa si kokoo so pe no wase no enkrampa esi kokoo so pe na wase no unti nkrampa se wodi dware a mami wodi oso obese wo no se wo ne hwade because wo dware nkrampa do so be cool won cool ne hwade because wo dware nkrampa ye can protection ye kawawu so dia se adana make breastina no monti ase no so dia se canopy breastina so dia se once obi won ma won nyenti nyame bon se canopy no oya cheko ne na ya ni Goliath so dia se ayi Goliath ni ayi madam canopy eso monti ase se makokase enkankra anye here you can we no protection we no enkrampa no wadware no awura woni pedua awura say dey time ka protection here dware awura eti the moment awura no obonefo ne ba na etu afiri mu ko na chefom
odi for me hu say Jenta David kura no okọ akon ni din kunim ni say no odi adwara mpo dwale What the adjure dware? What did you make dware? tin one fast kan no One first yes you protect some da kwakwa je mfatuo je mfadan. Wo bibia woni hwe. Aya da bia meka bia. Wakonfuo bia woni aduro no. Wo de oba ne bakatari eniema bobo. Say the baby bobo. yes Ni teto no nkata no woni aduro. Woni hwe. Wo bibia woni tumi no wo de se hu se de hu nu a ebebo hu na bo shake Odi for Bismarck say en crampa obetimi de time e woni nyanya Friday guys yeah no I say asem ne kura e me fa no opia wo obo yes ba fa court to see no be ye be how dey here eno no ye friend obodan yes obo hu ye hu obo hu ye hu ensuo be ye bodan wo simi chiri tuo askome baby toa ha obeda ni baby toa wo anim e wo so de uko be yi no da ni baby toa ntine nkrampa de wo boa nkrampa Miss a protection kese ma me wo dware saa de na wo bibia ro be na dwe so be se o nyam medical asem because nkrampa no say ade enkrampa no wono no say ade ento wo dware nkrampa do be na dwe so be se o nyam medical asem no na me ya dom a ye be dwale bi so ti ase ni be me be so dem akopɛ nkrampa ma ye nkrampa kolon yes ene nkrampa kasantu me dia ma brochirefo do peso onye nkrampa kasantu ne nkrampa kolon no na me di bia ma no ne wotware na niema ye den aye niema ne niema ye niema yeah entina ho enye ja wo te se politin bag ma obi nse wate sorry bo ho so na niema ndane wo fie nya na waso ne kwabrabom wo brusko tom efie bo ye mo di yie efie bo be nya ma fefefe kokwa etuo enan ne fa wale dia lo mu nya bi odo sorry wate enkuro besi okwa na wasanya ba wo brade du echinchin here so de wa brabom sorry tinkrampa de enkrampa e very very powerful and obi bia na wo osa soso no me pa chew wo abrochire de ya wo frɛ me wo osa dru me de be ma wo eno no just for 1 week pe no osa me ko eno no 1 week tata hwe 1 week per osa there just 1 week per no osa na ye den eko and obi bia na wo yem so ayekuro wo Ghana ha bia wo yem ayekuro mesira ko penunum wonya nunum anu no nunum ekunkuro pa and about my man am wo no mo waya mo no nunum nom ne nkumo yem kuro ese mo furu na aye putu si putu sa wa front ye putu si putu a be wo so be shatale ne ebum untimi nse straight dress no wa furu bom se egbo ya so yes ye wo ba kope nunum no wonu a ne fa nchene kakra etum me pa cho nunum no anu kukuom no 3 times a day eno no Odi for kweli na say wani su chinwo ne moja ne de sonte moja ne yo okay but wani su ta chinwa eno susu edro be na ya wani su chimu bi wani ni su chimu na ni su biribiri e wona so mesrew oba kope nim tu ya haban oto haban sunsuma sa haban abrobe enwura abrobe no sense ani nwura ene ahwede enwura abrofo nkati enwura no wani kukuom na ennom and you be nyina abaya den ebejan and obi wo so a ni moja ne so ntie bato wo moja boro so okay and so timi ya den enu so timi ya saade no me pacho ene ya question and answer o problem ne fabra wo ba ne ye be ma ho answer sa wo ba ye be ma ho answer sa wo ba ho ene ma na obi wo ho no mo a
what sa ayi fibroid pani na mo ko wo no e di o hawo ye den ebrem obehu ano obu akọ fibroid pani na wontimi enyane menses e di o hawo moja ne ntimi enflow yi e di o hawo eni amane ebrem obu anajo ona ampese obeda ntino no akope fibroid aduro ne wa ye den me pa cho aduro we e fibroid aduro kese pa opai we pie no way you 3 seed no na one we a custard plant a fiber the drug a cassia pa and I your friend say and family planning so will be our own person or bewo be a wa be unyes kan hwe nkwala no ensa mu biom ne Ghana ye den obu a wa wuto se dab misrawo ye ka say ye nwo ensha saasi so ma se nipa ne so adoso enti akuye te so ati ti me sirawo wo be pesa ade wen na wa pai na wa menemiensa eno ano no etwa wawo titi mire mu no ne na na no twa wawo titi mire mu no obi wu mpofiri mana so obi collapse mpofiri mu a ade ye mane de bankwam eye tomatoes ahaban tomatoes haba ye nyane awufuo obi wu mpofiri mu a ade e mane de bankwam eye tomatoes haban enewe onim ana wahu se yeso nipa bonefo wewi ne nko aye bibidi udware nkrampa haban na obi wa otibi tetew no abesa wona ase note obo otimi tetew no abesa ufie anim note wodi kodi unya wodi ko buroskotom wodi ko se woniema mesrawo obi wo hono mu a oburoskotom ena me pacho enkwala na mutie wuwo no obonde enkwala no mesro me bakwa me sati me manibi ya ye eduro akwala no mo ebie nyantwin e cracking the brains enu ye de wo na aye ti wo tafre kakra na wa ye de na wanom akwala bi otime nchen olu se enu an me de ma ne kakra e ma na adwen na bafie ye kofa ne bae ei 1 2 3 kro ntime nkai so yes ye enu an ye de amoma ne ma ne kakra wo se ye ne ye ma no ya ma ye ho meme namu a bitimi ko do bedwem ko tade ye me nkuwa mitimi nante because me throw go hwe ajinyame holy god ajinyame ni mi so odi ya let sa edra na dwebe me fia bedi me nsamone wo be baba betu saabia so ti ase wo be ba no ba betu bibi ni baabi anka ye da ka ye ntoye bunu so ti ase enti ma wani na wo protect wo ko pe protection ni paro shada de atare enko wate ni o ye Goliath amko di David yechi yes David ikokum Goliath no now hwinkita no oni hwe ebo keke no di ko Goliath because na wudware haban ma ti wonsuro Goliath no wo ma Natalia ninja tale na wahye no o ma ne nyede enso o ti Goliath o hye ninja fo atale meme di ne ni na mema yede edini ayede dem kan o konfo bi o yaza ana spiritual person bi o yaza hu na o de si hu me kana kora kira o di bo dia o di usike dia wonti min san kwa ne hobi yes enti ne dressing no obi hu ano o dress hu to tia tie wa dress wa pe adie bi ayeden wa pe sekan kotokuro bi ene niema bi ayeden wa pe bakata wa chama abedress on dressing na kire ho wa pe bakata bi no wa pe sekan bi ahyehyehye ho wa de niema bi akyekyerekyerekye na ho ti wa ba hu sa de wa ji usika wuntimi nkoda ne kabi Mr. Wusi Yehowa inshira so wa join yen menu Lydia menu erade enka ho se wa join yen enti enkrampa de ye wo bi di dware na o ka se wo obetima se ni bako na wo me so ye den oboa
Warren Pacho Quelinda said, as I saw cholesterol cough from mine, and so have bang. What person or cholesterol, a cough from me to Mrs. Rade Nam. To me, Pacha, or call no madruno. No, a guys Rade Namore. I had a be a maker one with the Oko Hospital. Dr. H.U.B. Bia, and that's all my Obasu H.U.B. Sadian. Yes. Okay. Because only in one blood. In Tadiana would be a Udinas area. Tell so about switching. As I when you on also be this I remember Zaya. Different diabetes and will be swim. It's diabetes you are a will fear. Yes. They're from diabetes cotrosin. And no, it will fear. Be a babetu. Obia babeto. And Ain't no me pacho, the woo or cholesterol, messeron, jai, slade namo de every. Truth yes, yeah. And now be one more red meat in and yet. And no be our cholesterol in the dianajo. As so check your diet ye. Oh no, my drone, you have to check your diet. And yes, I need you, so check your diet ye. I will be do dinner no, messer by 5 o'clock no dinner a day. The akanyina e fruit any ahaban enwure ne wo wibi me pa cha opeso cholesterol ekofoma onim dandelion any anke twade blending anopa nenom ana bogo water leaf ana bitter leaf awonyono bitwa ma cholesterol so ayeden akofom ena brofibema ne flowers no brofi be ma ni nwura ene abrobe ho no hwentia pepere ene anke twade akese no me pa cha onom ebedri ni fat bia wo yefunu abubu agusu se yanyi Israel for steps ebe mani nyina yede are you straight forward. Odi for Sarah so say onu de ni sisi wanu nro almost enro e wo wiase nyinaa koda it was rawa mo bi wo ho abeti ye wo dua bi wo efe ni chirituo o de besa se wontimi nsa so a maye ne ointment no abegye no de akotua na aye kama eni ye wo nuo so bi menya 20 ye wo dua bi wo efe na okraman kote eno so no eye entin mu adwuma papa ena mesra usisi ni ya oya me pa cho aya no abanche banchi ni dua no noa ne hwe hu nsuo ne fakodware ehyehyehye wonom peni ma wonom peni yedai oni ti mere mu ne amfa seka nka nipa titi me no operation wen sa ni ma we nyina na omoye na omunom peni ayedai ato akeka yedai esi Odi for Pacho Andrew Do say on so stomach ulcer so the Pacho stomach ulcer no medical material won aya won so abel enwure bi na wo ho no the Pacho penetrate hwede me waduro bi wa ha ende me de mawa eye 1 week me no beto nchia 1 week pep ko check ebeko en eye just 1 week pep tatahwe eko ohun ayeden ato me pacho obi a want bibi ase no obetimi dia ayeden obetimi aba Odi for Quelinda sa eda sa dia babiom se obi wo ho a dan de nyina na obohu se enche bi obewu esisi ni so enche bi obewu a sa ni peye den e na onye me pacho ye wa ha ban we fe no owu amame ankamasem eni nyame dua ahomachem kope ne fe dware Sufia by phone able who be who am a patchoning in a bay day, ebeko. But if for Queen Jesus send a question with your 1 or peso year no say, o proud them will be a memo cacana would jagu on no mona, dear chance I was a sabola. Ya, what proud them on a jaguar to me be tremble, my dear be a cosso or home. And I am proud them in young wabonting, and Rora on Pabua and from wabonting. The moment I be roll on Pabua, Eddie be guabontain, and I junior would dear, and I do your dear anka would see her. And I junior would dear, nothing of what that would that why brim open it. And will be Biana, 1 year at that between 12 o'clock, 1 o'clock, and all aquala by aquala pony. So the idea, moi, Mubua to pa 12 1.
akwala no ya kwala abone mo wu akwala no ya kwala abone papa because that time no be yetumi asifom obonsam tumi asifom demons negative energy bia sorry ye dwuma enti the moment abe wo sa akwala no what ya na ntia se nkwala no mo di tuo ekunkunkunkum nipa no se nkwala no mbe ye police fu a no man twa ho ewie aye no so tiasie se nkwala no eno mbe wakwala bi wo no mu a he oni timaya dai emme nipa bia wasasi so only the reason why only tima emme nipa bia because no anadwene ye wo no aya hwe nkwala na ye block lolo kwan tu mu di wo lolo kwan mu no omun suru ka enkwala na ye block because no lolo kwan mu ane ma mi hia ne papa ene kwa no mo ye adwuma no ye wo no so no ye tu ni di wo lolo kwan mu enti wo nsuro ka enti se nkwala no mo ye nkwala boni wo mu ni mercy mani pa bia no he wo ka so be kun anabi obekum eye sa 12 o'clock 1 o'clock na wona wo yere eda a mo bu nipa se nkwala no oba bia na nu kunu beda wo ba nyim se 12 o'clock sa time no 12 1 akwala no wo no yakwala boni wo ye vagaboncha Difa Kwelinda said, so I saw you no petutu. Jones a very kind a free one and be any my piano. Yet the baby was soon one. Yeah. Okay. And in the meantime, because I'm doing some money. Okay. And in Tesuna, what the best sorry. Okay. Not the idea. And Tesuna, what the best sorry. And Tesuna, the best sorry, if you nemono. Would dear Goro will be the sister than our 9. Here. Soon, me what the baby, a 2 good emily pabrabo. One am no home pom. Baby, I be do beer and the papa to me, my own 7. Loris Blues. So therefore, I buy be a while, bet me a day. I am enough for now. I can see. I know your bill for fan or bill for the patron footing. What train footing? No, dear friend Kutu. And no, dear Bamana, I can see. Lydia man who saw a petted eye. Lydia man who saw a petted eye. Me patcho o akukodro. O a bambo. Obi petted eye. Me patcho. I saw Nipania akukodro. Na wonya bambo. Therefore, Gloria na a crown was say. Or pursue who says, "Oh, the yawa, a jolly we are. Would you so good yawa, my jolly no? After jolly and yawa, no better watching and I saw the better. Yawan ye this yawa and tonkone. And a ubu inside in yellow yawam. Okay. Ubu insanu gallow yawama, I be how. Emma the papa be anya day, Emma wabra boom. And ubu inside or yawa in yaloo. Why? Because yawano soon be a day, Etsy yawam. Bosom to me tiawam, and so to me tiawam, Adamon to me tiawam, Nyamesos on a 9 to say yawa. Mr. Do, see favor. We hear favor, we hear monam. Yeah, me pacho, Mr. Do, see, we hear favor. Yes. Me pacho, favor, me chere favor, dear can see a pan. Kube nzu ye, Kube, Ubo Kube 7. Now the 6 flowers come. Now oposa adra e de ka ho ene wo fedware e favor because Kube opeso bi ya o miracle e pacha ya fa Kube dware wate either 7 3 14 21 boku bensu no fa perfume oil guso bompa guso ne fedware one say me hwese perfume oil ni siwa Sandalwood in Metatron way no. One say wunya Metatron oil way ya. Ye the sandalwood na ye. Enti no wunya way na sandalwood ewo no stand for favor e say yi ba lock ye den e free wa kwam. Enti boku be 7 na. Na wo the sandalwood oil way ya ye den egum. Wa bompa ye guso. Me pacho aya wo ye favor de aya ye na wia. Enye na nadwo. Eni munyam ntini mpie osum ti me pa chaw esuma de ne ani abaifo ni diesie enti se wo ye favor de a me pa chaw aya ye na wia emfa ni munyam nya den emrew odi Lydia say na se wo bu nsa na ya wia wane enko na
Krowa de obetimi e de adware spiritual bath na. Ya ubo nsa krowa de obetimi de adware spiritual bath. But yawa ne de eni ho kwan se wo de wonsa ye den isu. Ena ubo nsa no de krowa adware ya wi apai krowa no. Odi for Gloria so says opelaka e de na obeye. Laki susu no me pa che obi bia na wo pe laki no. Ye wo adebo efe ne aya etitare abe ho. Laki kire se ukotari obi ho ama na aboa. Okay. Yes. Ntu be pe aya. Wenye aya no me pa cho no ape ewo. En ensu eyede etene. Posa ne wo me fedware. Odi for Kwelenda se direction ya wuche kube no. Wodi kube nsuo ne pe ana wodi nsuo ebefra. Wodi kube nsuo ne pe. Ona wodi nsuo kitwe bi befra. Ena wanwo ludu na ba no. Ludu dice. Okay. Sa black and white. Yey. Ya de yade wo sunsun dane ne ma papa. Ye wa haba ya obi sisa ludu dice na fra. Obi bia wo pe lucky bibiri. Yes. Usi ludu ne dice black one na per 7. Ye wa haba bi wo honom. Na dia fra. Bibia wo pe business. Wo pe so ye business. Na business na me pa cho we akwadwefo na mo hye de mo enu anwa mo ebu atopan. We ayo omo mean in business. So wo ye bibi. Wo ye djuma. Wo punya sa haban makoko 21 na. No apeludu ne dice ne bi. No we sia fra. Ye. He, no apewo. Eni kube nsuo. Wo die tware. Ame, on frɛ ye kwara ne de ma. On frɛ ye kwara mpo no. Na ye de ye den. Na ye de ma. Sa na ye den. Etie. Nti ne sunsum mo de itwa sɛ uje eniema wo sunsum. Ne niema timi dane ma we mame. Abrabo na ye bo no. Sɛ wotena ho saa. Ese me de me twen a wo bedi 93. Na o keka akɔ adamenem. Sorry. Me say, what now? Cindy want to say, Eradi Enchira, Mechia one ukuno water. I mean to do a namo in see. What now? Say, media blabona me was one so that mammy be being Yamot is ashe. So one sorry I shana, one also one showed Sani Yametia. What is ashe? I just was sorry. Now I shen. Now one knows so I day. I should be. San or man come or yet. What here? Into sorry, o sheno. No, so I should be. Ne at near my yet thing, and near my papa yet thing. Up a walk. Sana braboni yet, etie, into my winning yet day, and now. Sorry, what brabum watching. What don't such or them from much. And castle made a macassa for my master, my that may say, Carbo be a kind of one in the 2 hospital. Carbo be a kind of one in the 2 eco hospital. In Swafa went to Nuns, and it's come to a move. Mr. Carbo be a Saka ni one in the hospital. Timber winning now, so the wabrabum, then near man, near man, the one so the wabrabum, and near man to me near mo. Ma winning now watching, will be anywhere one making in life a one solid. Yes, I found a woman. It don't get him the other year. Be no fifi or motor shop. Be no good got a near man. Now the top will be at the one that's not there. My top or not done. Wouldn't do a year. Wouldn't be David years and Okum Goliath. Goliath wa ene bo chenchen se de wa bo brezia no okogina Goliath enim chete hwe me di udi tuo ene ejan ene eba me so ti yemfa tuo na ejan nkwaku yemfa tuo na ejan enye protection no yemfa tale huhu nye protection no ye de adom power obu abehunu no ene man sense ne ho hwe sense no but ye ka obi a wa ben yeah, the baker someone. Just miss what being ye. Yanko. But you for Melissa say, I have by na wa if you are ben. Aya, no the friend aya. Sir, a beer if you or the fear anymore. Now I the papa now a ben. No, one to because aya no if you do a ben. One was into a hinny be cobium, no per se or conquer him for a woman or the ayana yet then.
a show me puppet in him. I bet African incense mission fabric or he be cobicum. Na pese or conquer or peso conquer him for a walk kulumu nyinaa what the ayano a she ne hasim no a conquer ayana ye power and authority intina aya fifidi ufia me pa tutu kone aya da bia me kare ade we ene ye power and authority obi bi opese onya tumi onya power authority o kan obi ntimi nkabi we na ya na we no ye ka so obi atete ne tekrema so a me pa cho ade we aya on za sofo no mo ya za no mo ko ba bi no akotete o mo tekrema so ne ye o hia de we tete moto no de tete o tekrema so a obi ba wa fada ba twini sika won bag mo nyina to obeka no be efeni do for I say enti na iwe eni e ka so obi etete ne tekrema so a ade we no mo tete o mo tekrema so no o mo hye no moto no mo de atete o mo tekrema so enti wo ba wo kasacha na ye wasom no ko de me pa cho ade we you find the African incense. Temani incense and Mayan, when yes. When you find African incense, and you saw a cheap baby. We Wahata Galek man, now the Friday we now she will fear. Or by phobia no bit my land do fear. And so to me be a bit my land do fear. Bosom to me be no bit my land do fear. Find African incense. Will be per power and authority. Mr. Who could do a henny. Unhia power and authority said the mimi no enche bia mi kodi ohinin adidi atumi ai mi kodi ohinin yesi efemi nana warrior odudu obi di tutu jatuku ensuo be ye boden ya me ya dom a ye kodi ohinin ye pe power and authority said the wo ba ebe wo yam se sunaka me pa chawo enu ni African incense and we near the gare. Yes, and the incense, yes, and the oil, yes, and the seminar. And the seminar gare, Emma, we are very powerful and strong. Into and no, not the buying. Me pacho, ye brain, ye brain, tin me pacho. Who question Last question. and pufrimwa now the ayade na odiaba. Me pacho follow page, you know, na a subscribe Warrior Prophet TV na obeye enhira ha eye sunsum nsem anafra naku short yase sunsum sem ne ha ne yeka no ha ene ani sunsum yeden ekasa kakra enya true prot kakra wanya true prot watintinya me ya dom a Friday ne be ya sorry Friday ye incense prayer tikakra na me ya doma Friday beje wo dencha no wanya two plot kakra enya two plot Friday no ma beje wo dencha no nti no do mo ni na ho sunsum samu de ye wo ho woni sika na o se emomen wo sika na be wo se sa perfume rice no eme papa ma wani nya den enda ho bibi go baby watin bibi ni wiase ya wo me say who pay David protection and now Goliath protection? Choose one. Paper to be in the comment. David protection and now Goliath protection. So for the no open David protection and now say David, you know, I didn't know pay David here because esa se David no eye hahama sa ana abrena benina won chira me ate ase se ma wudi dware a ebo ho ban sunsum ne honam ani yes nti haban wudi dware a obi wa say me dey me protect honhom no akọ protect honhom wani kan so protection benin eno efe na agya na 1 agya na 2 agya na 4 wasi kutu ko chan ba se for don ya bona ho maachi so the yes enti no obi say Gloria say ope David protection so person ohun ahaban na odi be wa faludu dice no and the is secret and that etiefu no wo tu tie yen so the yes ya kapo ma akoye Goliath wo so to si ane sambala afo omo wo su tie yen
enti no de wo frɛ me mɛkyerɛ wo wo bɛ wa frɛ ludu ne dice no want to me change na da 6 minutes 5 minutes 3 minutes yes ti da bia wo bɛsesa saa ne tie ti da bia wo business ne bɛyɛ den ɛbɛdane saa business no ɛyɛ Mama Gloria UK ana beba Mama Gloria UK na me patcho Mama Gloria UK ya mama nte wonka wate eye wo mama ihunu say ye wo a before Mr. Moses Mr. Doe was say wakana na worry until the plot no Mr. Doe okay me patcho obenya bi wo taifa nsuo na no ho no na se ho ti me so Mr. Doe metwa bi ama wo taifa nsuo na no ti me patcho me asase ni etwa ma wape de ubesi sa ko etwa ma wa ni wusi sa so the atin etwama wa na wo yeden na wosi odi for Kwelinda say okay Mama Gloria Canada oh mechia Canada fo nyina nyame enhira obapa ntutu wanamo NCE mechia Canada fo nyina enne anwumre epacho bia amfa ne question mra ye yapon ne sa odi for Kwelinda say e dey na obeye so pese eni amapa etwetwe ben wa oh Kwelinda you be kumio nyanwa na machro no eno no ye luda ba no eno ya trate niema hwe ena ye wo oil bi ludu dice ne nko ani gum ne se wo yore da ya menyimpie ko me yipia afafofo no omo be hye koku be pan enti sa oil no aya na menta me nyeden me nyimpie eno ne ludu dice ne nko ani gum ne no empenifo ne titirufo ene ye de saade ne yeden emma wom any businessman fo ene ye de saade ne emma wom because dice ne yeden egum ye me ba ma me kone wanya 2 plots o se na word yo 1 ti ma me kone wanya ma me kone anya 2 plots ta me kone de bia wo be ba no filande ba ba be 2 plots no teacher man te wati e ba ikachiri the plot in my maybe crank and one me man me twa bia ma dodo so ti ase odi for comfort say na so wo problem e wo liver brebo ho a e dey na wo be yeah me pacho wo problem e wo brebo ho a eno ne osa no because osa mo an baby o mudidi ya brebo nim to mututu ntukuro eno me say me wo na no aduro wo frame ya me kire wo na me di amount eye 1 week pe nako obi bia wo problem e wo osa ho no eno no eye wo brebo no obrebo ne na ho aye den atochuma okay mami Lydia Menu de question bi aba di for Lydia Menu say o say osori bia no pa bia na aya watintesu e wo ne sink mu aha o say ye okay ana watintesu gu ya obetimi ate agu sink but o de yesunsuma de atora bia na obi abeka obi abeka pa wo nipa no wono no so be chiro muga mu chene mu safu to ya to bi ye na so be chiro muga mu no so chene mu safu no eno na obe sori anopa wonu mu ntesuo no kankan ba no wodi wisa so aka ho eno no ye wasamsi bia ye kan na akotigu abonten ma na obe nu si nnoko sa eyeje abusia ya bre na ye bre yedi adwen detia ye behwe asufra ya me ya dom na dom ye sunsun se mo no ochina ye de aka be ye den ye bebre erade nshiro bibia ontutu bibia na mo NCE me de Pastor Daniel and the first lady and the transi anwumre ye de sunsun se mo ebre erade nkam hoate ofa mu fra tum enkwatum ene nwumre erade nshiro mu nyina mame ontutu bibia na mo NCE obibia wutie warrior prophet erade ma wonye nshira wate ade bia na aka wabrabo matwa se wonsaka no odoman komanya den emfandomo ofa mfira dum nkwadum ade bia wo hwehwe no odoman koma emfa endomo tumi bia be sore wo so no odoman koma so de ntie sa tumi no sire yedie enkoso enimonyam empuntu abrabo papa openya ena kwansode edemam erade enhira mo bibiri Give you na me na front. Hey,
for you, never know for no. It's a team bomb standing now, done it, yeah. Yeah, no, me try no, yeah. Who let you know, who know him? Yeah, done is also money, way. Oh, dear, yeah, for no, dear, sick of four. Yeah, Baba Gideon, take a one my answer, I got up for a woman and him no store, and can him go see if you fire sent to man. Yeah, Baba would you for Jessica for? Would you want to send it from and I'm in a fair war? When you were teaching a one day in yeah.